Isip panapos sa pagtudlo ni Kristo nga siya maoy punuan unya kitay mga sanga nya magpabilin ta diha kaniya kon atong tumanon ang iyang mga pulong, labi na gyud ang paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma niya nato. Ang katapusan niyang gisulti mao nga dumtan mo sa kalibutan. Dumtan ta sa kalibutan. Sakit paminaw no kana bitang magsigi kag higugma niya ang isukli nganha nimo sa imong gihigugma mao ang pagdumot, ang paglutos, ang pagbudhi, ang kalagot, kanang hukman ka in a negative way. Kana bang i-misunderstood ang imong expression of love ngadto nila. Ganahan mo ana? Adili. Mao na usahay kita magmahay, mag-self-pity. Sa may nabuhat nako, nagtinarong man tako, wa man tako'y gibuhat nga dautan, gasigi man takog tabang niya, gasigi man takog pasaylo, nagsigi kog sabot anang iyang bisyo kanang iyang kabuang, hasta nang iyang pagsigig libak ako nang gidawat, nyag naa say panginahanglan ako lang gyapong tabangan, nganong sige man lang gyapon siya ani, gipulan ako. Mana ang usahay no? No na siya. Kaning mga anak ka, giatiman kunig maayo, purti lang yapong tapulana, di gyud kasabot sa akong isulti. Unsa pa may kuwang akong buhaton. Mga anak man ta. Nya, saman. Karon nakasabot na mo. Nganong mahitabo ni siya, kay matod pa ni Kristo, wa man gud sila makaila sa nagpadala kanako, ug wa sad sila mudawat kanako. Busa kamo nga akong gisugo, di sad mo nila dawaton. Unya kay ako ilamang kong gilutos, ako ilamang kong gipatay, akamo sad dili pwede nga mulabaw mo sa inyong agalon or inyong magtutudlo. Wa jud kunoy tinun-an nga mulabaw sa magtutudlo. Di ba? Ang magtutudlo gilabaw unya kay ang atong Ginoo si Kristo gi misunderstood, gitagaag false judgment, gisaway, gikiha, gibudhian, gilutos o gilansang sa cross. Kita sang mosunod ani unsa may mahitabo nato? Maliwat gid tang Kristo. Lisod kaayo nga kita gasigi tag angkon nga gasunod tang Kristo pero di ta moliwat niya. Kinsa dinhi ang ganahang maliwat ni Kristo, kanang maparihan ni Kristo ba? Ta sa kamot. Anong anak man? Anak ba taas ba? Anak asos, maayo kay sobra katunga. Kamong uban nga wa mo pataas, asa man mo gustong maliwat sa demonyo? Adto mo sa mga manlulutos, adto mo anang magsigig kontra, magsigig pangaway. Mo na ganahan ninyo, kanang mahimo mong pikon kaayo, nga kundi lang matuman imong gusto, masuko na kag maayo. Ganahan mo ana? Kanang ang mga taong nagbuhat og maayo, nagtug-an sa tinuod, imong kalagutan, kay naigo kas pagtug-an niya sa tinuod. Labi nagmoingon siya, kani mga bakakon na masuko ta kay naigo bakakon kamong mga daw og yuta, kamong mga igihan kay nang inyong mga balay nang kusog kayong mangigi anang mga tanom ana masuko ka na, masuko ka sa magsulti ana, aliwat kas demonyo, kanang makigbuwag anang mga gipakaslan nga asawa, gipakaslan nga bana, tungod lang kay wa na magkasinabot, makigbuwag, kana liwat mo sa demonyo, nya masuko ka na, nga tinuod man na. Kanang magsigig puyo-puyo, nga way mga kasal, ana, liwat mo sa demonyo, kay sala na. Kanang pagsigig commit anang fornication, adultery, pangabit, ana, sala na, maigo ka na, sakit ba yan, no?
Di mo sakitan? Sakit oy. Labi nag ako mo igon na sakit kayo. Sakit man gani nang nganlan kag batignaw nga di gid ikay gahimo ana. Sakitan man kay tana usahay. Ilingi ako nang naimong tupad. Ingna ganahan ka ni akong naw. Ingna. Nawa di ba ulo-uluhan ka na. Oh nindot oy, nindot pero inig talikod na pati ni muknaw na. O niya masukot ana nga di man kitay gahimo sa atong naong labaw na gyud ug ang atong binuhatan na ato yung gibuhat sawayon pagita. Mao na matud pa ni Kristo kung ang tanan atong gibuhat mao ang pagpaningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo unya human dayon kontrahuntas kalibutan paglipay nganuman nahimo na karong tinun-an ni Hesus, liwat na ka ni Hesus. Ang kinabuhi ni Hesus imo nang gipuy-an. Mao na malipayon kaayo ang mga santos nga gipanglutos, labi na gid ang mga martir nga gipangpatay. Wa gyud santos, wa gyud tawo nga nahimong balaan nga wa moagi anang gitawag og paglutos, persecution. Sawayon, butang-butangan. Kana ba dayong katubitan sa una, adili ko santos ha. Yawan-on man sad ko pero kana bang pagsunod sa Ginoo ba? Organize me og kuan, grupo dito sa bukid atong mga 1984 ga-organize ko og youth group kay akong hunahuna maglig-on mi sa pag-alagad sa simbahan. Gikasabaan naman noon mi sa akong mga uyuan sa among mga ginikanan kay ilang gitan-aw nga basig mapunta mi ngadto sa pag-apil sa mga NPA. Grupo-grupo kuno mi aron mo apil na sa mga NPA. Awa man koy hunahuna ana mo apil sa NPA. Ako dadon na ko simbahan. Sunod na sang gihunahuna. Sige mo adto dito usik-usik anang oras. Usik-usik anang oras pag-adto anang simba-simba anang choir-choir ana gasto pagkwarta mo to ilang imong sauna kanang inyong choir-choir wa ginay kapuslanan kanang inyong simba-simba may pagnangguna mo dinis uma naa pa mo'y makita sa kaadlaw didto kamo pay symptoms pare tinuod man sad ika may ana symptoms pare ang samnang pare diha muhatag nagpiso. Muhatag na ninyong piso, ang pari diha, igadto ninyo, kaya piso pa man to'y pliti sa skin. Wagi muhatag. Asam-san muhatag ang pari, galisod ganis kulikta. Onya, ang sa may resulta, tungod atong gi-misunderstood me, muramig nagkabuwag-buwag kadiyot. Ako niingon jud ko sa akong kaugalingon, bahalag mamiya mong tanan, mupadayon ko aning akong pag-alagad. 1984, kuan pa ko ato, mga 19 years old. Kuan ko kanang second year college. Murag grade 12 kana karon. Nako bahala nagmangundang mong tanan, mupadayon ko. Kana Giusiano, mura ra bang unsa? Ana, mura sa kinsa na. Na ana. Unsa man? Og unsay mahitabo? Duphan niya, og unsay mahitabo? Mao na mga pulong akong mabati sa una. Ang i-misunderstood yun ba? Karon, di ba porti na nako mudag dupa-dupa? Giduphan yun. Giduphan ako karon tungod ani akong dupa-dupa, nanindot ng atong simbahan. Tungod aning atong dupa-dupa, ang among lugar dito kahugan sa pangdako wa man ginaablihi karsada ambot kag maablihan na ba nagkarsada karon dugay-dugay na man ginansige mig pangandoy dako kay ko ditong natampo aron maagian og habal-habal sobra na siguro mga 2,000 kasakong simento ako napada dito pila na kay amounts kwarta nga gikan sa akong dupa-dupa nga tuan ako dito gi paambit ana di na maihapoy haron lang yun maagian og habal-habal nga ang mga senior citizen makaadto na in towns barangay aron mo kubra sa ilang kuan kay di na madaglakaw dito 3 ka kilometro nya magtungas mga tiguang mamatay sayo
Hadlok mo sa kay habal-habal. Ignon naman sa mga habal-habal driver. Di ra ba nimo makubra ug di ka mo adto dito sa unsaon man ani oy. Di na pwedeng ihatod sa dili kanang sakay lang gid dire. Pero ti man kuyawa ni dog sa isos piyong-piyong lang diha manang. Piyong-piyong dayon perting law mga to padong sapa. Piyong unsa naman ni dong? Piyong lang hapit ta mo abot. Nya ikadapsot ba mo an. Uy unsa man ni isos ni kuan lang libaong lang pero hapit na gud tumaligid. Pero tungod ana tabang-tabang dito nakahimo gyud. Unya kung niundang pa ko adtong pagsaway kadtong pagpangsiging moari sa kog simbahan isalikway sad. Sugdan mo ko isalikway apil pa gani mga pari usahay isalikway nako. Anang kana gyud atubangan gyud mga tao ba. Ay pag-apil-apil diha wa kay ibang kaagan ani di ka kamaong ani ana ba yan natubangas daghang mga tao lingkod lang sa taong kusdaplin agas ang lusok sa mga luha nya sige lang sa kong ingon nga okay angayan masad ko niyang kasabaan kay pari ko na siya nya ako diri ordinaryo ra gud ko nya magsige rin kong tan-aw ba nako ako lay mapari nya. Pero moingon sa ko, adi ko magpari, magminyo ko. Ana sa ko sa una, pero ang ako, sunod yung ko diya simbahan. Sakit, hasta gani pag-abot na ko din sa atong parokya. Kadaghan ni nga na ko din, tambaloslos, hingwarta, ana, no? Ano mo diya? Ano mo diya? Alang, sawayon kita ba? Ako, maghilak ba ako? Nakahilak. Kapilan ako nakahilak kaning atong parokya. Pero moingon jud ko mao gid ni Lord ang pagpangalagad. O kung mauna na itong kinaiya, di na ta mahadlok mosunod sa sugo sa Ginoo. Basta ka mauna tang mutan-aw nga ang ako diin kasakit kana di ay di ko dawaton sa kong isig katawo. Kuan day na mao din ang panahon nga naliwat ko ni Kristo. Muna dili ngilad baya nga mga ambisyon tang muliwat ni Kristo. Kaya kung di ta mga ambisyon nga maliwat ni Kristo, maliwat kita sa demonyo. Di ba? Muna, ayaw mo kaigking kung moingon ko kanang tawhana, no? Liwat gina ni Kristo. Wa ko moingon nga siya si Kristo. Liwat ba ang mga buhat? Ug unsa mang buhata ang makapaliwat natong Kristo? Kana yung mudawat tag mga persecutions, pagpanglutos. Kana bang kamaopatan mo higugmas mga taong dili mahigugma nato? Kana mao nay makapaliwat natong Kristo kana bang dili ka masuko sa mga taong sigig kasuko nimo kanang dili ka mobaws og ngilad nga pulong sa mga taong gasigi og hatag og ngilad nga ang mga pulong nganha nimo ana no nya ang sabad liwat mong Kristo o liwat sa demonyo kana mo na nindot di na mo manglibak. Di na mo musuko. Ang suko sa sagdi lang og di gyud kay ta maliwat ni Kristo og 24/7. Sagdi lang basta ang atong effort makabawi dayon ta ba? Ayay, naliwat man kos demonyo, balik dayon na rin. Ayaw lang sa pagpadayon diha nga ako bitaw na sa panahon na demonyo gyud kay kustanan. Ano bang dali masuko, saputon, magyaw-yaw, ana. Pero ini kaamgo nako, yay, kauwaw adto Lord. Wa na jud ko maliwat nimo. Maningkamot dayon ko unsaon pagbawi. Ana ba? Mo nay gitawag og perseverance. Matod pa sa mga champion sa atong spiritual life, mga tao nga mga santos, moingon day na sila, dili iphon sa Ginoo kapilatan na dagma, kapilatan na pakyas sa pagsunod niya. Ang iyang iphon, kapilatan mo bangon, aron mo padayon pagsunod niya. Mo na nahitabo sa mga santos. Dili sila mga liwat ni Kristo 24/7, pero liwat sila ni Kristo ang ilang kasing-kasing. Si San Pablo, usa ka ngilad kaayo nga tao. Daghan sa siyang mga kapakyasan. Daghan siyag mga matod pa niya na ay tunok nga gibutang ang yawa nako nakatulod ko nangayo sa Ginoo nga kuhaon ni kay mao ni
makapadisturbo nako kay di ko maliwat ni Kristo. Pero unsa may gisulting Kristo, ay ayaw na lang na kuhaa Pablo ang akong grasya anaa kanimo. Pasabot nakakita ko sa imong kasing-kasing. Nakakita ko sa imong pangandoy na gusto gyud kang maliwat nako pero huyang lang ka. Naa lang kay kahuyangan. Muna ka ng atong kahuyangan ay kahadlok ana. Mantan bana ka nya nakahikap gyud ka tumubog short kay nahubog-hubog ka. Kahuyangan man na nya kasab-an ka sa imong asawa. Ingna lang yun nga kasaha man gyud ko day nya nahigugma man gyud ko nimo tinuoray nakuan lang gyud ko adto natintal ko. Nya di man jud kanya sabton tamparoson pa ka ludan pa ng imong naong kay luod kay ka. Dawata lang. Dawata lang. Ana. Ludan maganing naong ni Kristo nga wa gyud tumuhikap adtong mubog short, ikaw pa bang nihikap gyud? Di ba? Nakasuyop gyud ka kay huyang gyud ka. Sa nadam gyud barkada, kasuyop man gyud. Pero pati kun nimong undang gud sa una kada semana katulok ka mo suyop. Karon kausa na las usa ka buwan. Anya masakpan pag gyud ka. Dawata lang. Pero ang imong paningkamot naa naman gyud ba? Huyang lang. Ang Ginoo ana mo tan-aw nato nga liwatan niya. Siya. Di na kinahanglang perfect kita. Ang gikinahanglan sa Ginoo mulahutay ta pagsunod niya bisan pa from time to time nagkapakyas-pakyas ta. Ug maunay makahatag natog tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Munang moingon ang atong salmo. Sa itong salmo limot naman ko ato. Ano to? Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kinsa may makapasinggit sa tibuok yuta sa kasadya ang mga taong liwat ni Kristo. Katubang makalahutay sa pag-antos o sa paghigugma sa iyang isig katao bisan pa magnag-agas ng iyang mga luha. Mao gyud na ang makapasinggit og kalipay ngadto sa uban. Hibaw man ko nga dili tanan nga nipalit na tog slot. Hayahay ang kinabuhi. Nay uban hastang ilang snacks, ilan ang gisakripisyo, hastang ilang igpapalit og bag-ong cellphone, wa na lang nila gipalit, gubaon na kay taong cellphone kay ipalit og slot. Di ba? Na ganito nga uban nga nipalit og slot, gibiay-biay sa iyang kailang. Na palit-palit ka tuom sa kanang siyano Katubang dili sa taon mga Katoliko, pailad man ka ng pariya. Pero congratulations sa nidawat sa pagpalit, nakasinggit nagkalipay ang atong mga parokyano dinhi nga magtan-aw aning atong simbahan na anang makaingon kita naagyoy gibuhat ang Ginoo, no? Nararamsan mo guwain taon ano ba? Singgit mo sa kalipay. Mabtana na dinhi gahapon aw tungtong sungadlaw pa-picture dire sige gid siya lingi-lingi pa-picture dire kay nindot jud kuno kay nako kapila man ka naka tampuan siya di nako kaihapa dire wa man sa ko magtimaan pero sukad gyud kung nakakita nimo mga almost 2 years na nga maligi kag slot mo palit gyud ko og labing minus usa ka slot manang pertigin niyang pa-picture dire kay naka-appeal gyud kuno siya ani. Nako sige na dia kilid ka nang naang bangko ka naka-apil ka na. No? Nya malipayon kay siya nga nakakita dinhi nakasinggit ang iyang kasing-kasing og kalipay tungod nato nga nagsakripisyohay. Ay napasalamat kita. Pero gahapon gamay ra man taghalin. Atong halin gahapon kay 74 slots ra. Pero daghan sa niyo no? Atong pakpakan ang namalit, no? Uy, nausab na ang atong total. Ang total slots natong nahalin niabot na og 5,000 slots. Di ba? Pakpak. 12,000 kinahanglan patag mga 7,000 ani ka slots da. Pero way siguro na sunod tuig, atong tuig naman basig sunod buwan, horot na siguro niya. No? Daghan tang mag-ambisyon nga maliwat tas Ginoo nga muhatag kana mao ginay tuburan nga makasinggit ta sa kalipay tinuod
ang luha muaga sa atong mga mata, usahay ang dugo muaga sa atong lawas sa atong pagsunod ni Kristo, apan maunang panahon na ang ato sang kasing-kasing makasinggit sa kalipay, ug ang kalibutan muduyog nato sa pagsinggit sa maong kalipay. Munay trademark sa usa ka tinun-an, usa ka follower, usa ka disipulo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Manindog ta.